Болтат мал. Кымбат. Мал кымбат болтат, а? Арзан деле бар, кымбат деле бар, алы бар. Союшка ылайыктуу малдар кандай болтат? Көңүлөргө кымбат. Кымбат, а? Арыгы арзан. Мына бир букаларды карап татып нарыкка өтүп кетеличи. Кудурет кая кеттикпи? Мына Сокулук мал базары. Букалар. Өтө чоң букалар. Пародасы эмне экен булардын, э? Сокулукта мыналар 55 000 сомдон болуптур. Канчатында 45. Мына жакта да букалар бар экен. Букалардын баасы канча болуп атат? 50 000 сомдон букалар. Жашы канчада? Жашы 1,5 жашта букалар 50 000 сомдон. Кыргыз YouTube'дан көрөсүздөр. Канчадан бересиз боло турган баасы? Боло турган баасы 49'dan берем. 49 000 сомдон берет экен. Телефонуңузду айтып кетсеңиз? 0777 0777 67 46 56 деген номерге байлансаңыздар ушул букаларды аласыздар. Дагы алдыдагы букаларды көрсөтө берели. Кудурет. Мына ала бука. Мүйүзү жок. Жашы канчада экен бул буканын? Сокулук мал базары. Мына кызыл буканы кара, мойнун чыкканы. Чоң, өтө чоң. Bir şaka da. Veri bazı verin ben nar o zaman. Budakta sağın uylarken tarpakları menen. Kança oyunuz peki? 75. 75 tarpağı men. Tarpağı ne oldu? Tarpağı kança ay oldu tarpağına? 1 aylık tarpağı men 75 000 soru atasa. Az soňa beresiz bol oturgan. Sizniki kança peki? 58. 58 000 so'm. Bul da tarpağı men beresiz. Bu ala uy eken, parodası ne? Kırgız uydan öyle arlaşma var. Adam köp pazarda. Pazarda mal köp. Mal köp.
Satuvchi ko'p, aluvchi da ko'p. Sağın uylar öte ko'p tushibdir bu bozorda. Bu sizniki mi? Qancha so'rab o'tasiz? 98. Torpo bu o'zidan cho'ng bo'lib o'ynab qolibdi, qancha oylik? 6 aydan o'tib qolgan erkak ekan. Torponi jalg'iz sotmaysa? Torpo cho'ng ekan. O'ta cho'ng. Telefonunuzu ayta ketmaysizmi? 0705 0705 32 36 69 32 36 69 da. Onu qilsanızlar bo'ladi. Qirg'iz YouTube aka. Qanchaga bağ oldu aka? Qanchaga ketdi? 56 ming so'mga. Sağın uy bo'lsa, sağın uylar 56 mingga satılıp ketdi. Pazar kızıvatkan eken mi? Qaysi uydu bağıltas mı eken? Qancha 58'ge bağıldınız ha? 10 litre sütü var ha? 10 litre sütü var. 4,5 aylık bulmaz. 4 ayda göçtü. Жоқ, я bayında karakteri жоқ. Ben size aytam eğer de oturamaz aydan. 10 litre sütü var uydu 58'ge bağıldı biroq berbe koydunuz mu? 58'ge berdiniz ha? 58 mingge aldı mı baka? 58 ming so'm. Toktosun degan bola oldu. Toktosun degan baka aldı. 58 ming so'm aldı. Kudret uyun qancha so'rab o'tasin? Aşağı Hesaplaysiz mı? Assalomu alaykum. Qancha so'rab o'tasiz uyingizga? 65 so'rab o'tadi. 65 ming so'mga so'rab o'tadi. Qancha tug'di? Qanchani tug'an uy? 3 tutuğun. 3 ta tug'an uy ekan. Sütü barmi? Qancha 10 litr? litre. 10 litre. 10 litr sütü var ha? Ertemeyin geçin. Cem beresiz. Cem bir mal cem deydi 10 litr süt beredi. 3 ay olsun. 3 ay ha? Telefonunuzda ayttık biz bir. 778 778 84 84 78 78. 78 eğer uşul uydu alam degenler bolsa uşul nomerga kayrılıp alsanızlar bolot. 10 litr sütü var. 3 tü tuğan uy.